Kasi auto society ne kabala ituro kum ka KAS menta kasing kalara ke ya ka jingdap ka South San Snam jongka but kabala ai kartang da ka literacy de hapo ka Shankar Dev College long hakane kasing la don ro ka jing sam ki khusnam shaki samla pule ki bala tabir bha ka subject khasi hakikrdan boper kum ban penslur ya ka jingla jongki haka pule puthi hakane ka program la wan ban yeshim banta da MP ka shillong Dr. Ricky AJ Singkon kum ukong san Hawa jingkran na kalyang Dr. Ricky AJ Singkon ulaban juri ya ka jingdun kam jong ka tho ka tar khasi hakaba ka panyatali ya ka jaj benru ban kantiu ya ka call shore bat ban kantiu ya ka jingya dei hapnang ka jaj benru hakane ka singi layu iro ya ka jing panlaj pai ba ya ki artali ki kot ki bala tho da ki de khot jong ka khasi auto society na lo de mu bi ba mi ko mo ki ti ko khot de we jami ron sangi Baso kadai kami susah berkata. Kata kalau kita kawan naik, kata kalau kita mungkin guna kami. Sansusah kita kawan mengira. Ini juga soknak tempat kita itu juga. Ini kan ialah macam. Bah kawan kita kawan itu akhirnya Islam guna ha rekor dan sambal pun sihir jadi. Ayo kalau kandung sih itu kan idong ithan tu negeri kasih ke itu. But don kita kan kita dengan susu terkir itu begitu. Ikan jadi kita tentang kamu ada tanya. Nampak kayak jimut tu. Nahapan jadi kayak jimut jompo ikan jadi. Tiba hari tu kita semua Miri ko ang solo miri ito, ang solo miri ko ang pensyol. Ay ikhtiar na naman. Kung ikhtiar silang iba na kitaan wa, na kitaan binghoy, na kitaan maram, na kitaan lunang mapunta terkait. Wa hapok na hilang jong kaso sa society. Batin bundrung, Ako atau nang paman penyusah jaga tim kasih betul. Ada juga bangin syek lagi mereka.